Hagasni ublay jang katayo Menteri Rangba Kejela Konrad ke Sangma bad usimbut Menteri Rangba Kejela uba Preston Tensong kali ye kendu yo Menteri Kampo Yeng Kari Amit Shah menkerpat biang menminjur no Menteri Kam ya ke inner line permit Hakejela Meghalaya bante alakam ya ke jingwan rungtu kimenderi support Kejela Meghalaya. Habai keren baru bak Preston Tensong hadin bulawan pas Shillong ulang bakla kendo ia Amit Shah kami jangka Sngewbha penkerpat biang ia Amit Shah menbinjur no ekajing dawa Menteri Kam ya ke inline permit ke joint cadre berbenrung ya ketin khasi bat garu haka 8 schedule jangka riti sinsyar kari. Ulang bakla keren ruban Menteri Kam ya ke Foreigners and Immigration Act Arsan kamtam hapala sakhi bakajing long jingman hapadeng kari India bat Bangladesh kamlong ke baik tenat dan kamban khang ya kejingwan rutu kimenderi ulai thu bo Menteri Kampo Yeng ulapen pau bo dang khmi ibnia halor kejing dawa Menteri Kam ya ka ILP berban penrung ya ka ketin khasi bat garu haka 8 schedule bar haka por ke babiang on sapentip ya ka jingla on Menteri Kam ya kini kimat kilaslam jong ka jella halor kejing ai peteng ke sarkar pedeng ban kren shai lakin ai ne em ya ka ILP ya ka jella Meghalaya ba Preston ulaong bakilapen pau ban Sngewbha ban burom lem ya kejing angnu jong ki paidbah ka jella Meghalaya. Ulai tu baklaya keren hagabe day bat ke Foreigner and Immigration Act Arsan nomor bakaniru ke subjek ke Biden bentalang bat ke ILP bat ke sarkar ke ke jingkmi benia jong ke HMA bat ke kerman scam bat ke sarkar pedeng kan seshimno ya ke rai nomor ke jingma ya ke jella menta kamde shu na pokari nre ke jingma ke bashirkai ke day nabar jong kari India. Ya Union Home Minister Amit Shah hakaba bon ki issue ke bengi keren ke bakon thup langru phin ong ya ka ILP phi ong ya ka deka join kada ka bengi keren ba seriously ka bengi da kerpat na kaliang Amit Shah ba Sngewbha ban consider seriously yaki niki issue but mdei tang ya kataru rei wat yaki niki ka yakani ka bengi ong ka kabadeka Foreigners and Immigration Act 2025 ya kan irong discuss kumno na kamantaban implement ya ka namarba ngiyo ka situation mata pedeng kamikala India bat ka Bangladesh kam dalong ka baitnat de ya kata subject pengekren de ngidang yesterday issue kumno ban le ya ka issue kanang ba kajing room jong kiniki illegal immigrant nginla ban khang marba bunsin teng tekiwan na Assam teng tekiwan na keleng saudong kiwan nang thena po na po ong no kiwan nang thena na ka Thain Silsha leni kiwan nang thena plain belt area te kita ki bangi ngilong warit te komong opi ngilai discuss bai kan ni te agreement scam bai ngila ban frame ya rules da ka jingrap lem jongka sarkar India Ministry of Home Affairs ba ngin long lakum ngin long safe ngin long shan haka bakini kijing rung ki illegal migrants kan ngila ban sange once and for all tingin dot kijing keren kata tingyo iba men kan dia sngi mentari mat menin ne men sisngi wat MP badon burom jongiru ulej ban kendu ya home minister ubaya lang ya kaju ikalain dengan ngasutnat MP jongiru budin lang ya kan kaju isu kaba ngi men Sngewbha ngin la keren dengan kremen scam ba ka sarkar India ro kan scam ban sim serious ya kini ki pending issue ki bidang sa bat ka sarkar India na kabata ka jela Meghalaya jongi barokwe kaliang jong home minister ong hot ya kan ngidang steady carefully ngin kiapet ba haka appropriate time ngin la bat pentip sepi ya ka positivity na kamta kini ki issue ke ba ngilabu na du kham manswa haduk mentaro ke bong pi ngidang budin pi ong ya ka languages pi ong ya ka ILP but pi ong ya ka nika issue ka badai ki interstate migrant lene ki illegal migrant ki bangila banong ikitaro ngong pi ka discussion jogi ka ya sepram bat ngakremen scam ba ka wigaski le sina kaliang ministry kinsa come up ya ka penja draft kaban pentikna ba kinong sok jogi jalami kala kilok safe but nemdon manu ke bala manshu wan tur ne wan sa le ne wan room syaka jaka ka jogi claim da tip le ne claim da la bat screen ya ka jinglong ka jingman la ne kibriu ki bana ki bawan na kanu ke jalan la ne na kanu ka ri
keleng joka pertei kabangi ngi keren hi kalong tangan di Sngewbha burom lep ni sentimen jogi paidbah jok ke jala Meghalaya kata kadai koi dan nak daung pi bang kadon ke jing keren ru wat ya kene ka ak ka bakirang pas ka parlimen ka bangi ong ka ngi ong ka Foreigners and Immigration Act 2025 te ya kanir ku subject nomor kanir kaling syak ILP hi kisu kaling lang syak ILP na ka daung ong pi ni kin steady bha kum no ban le namar phi da ka badon kanika ak ka Foreigner and Immigration Act 2025 kadon ka scope ang turu ka bale si kan long more less kom ka ILP de kata ko mo phi ngi e ka jing study jong ka Ministry of Home Affairs de ngakremen scam hi ba katu kan por kin poi saka decision gi bagin sim namar ba ndai shu mata baki baka ka threat yang i na po India ka threat mata na ba jo ka India ro ka balong isir kai hadu ka takta